Sekafa Kagame Cup yabare Express mukwano gwabangi inshuti ya bose ikaba yarayitwaye muri Covid 2021 amakosa no imbere mu kipe ya Vipers hano shiramo cyagezemo Mamadou Traoré abwira abafana b'ikipe ya PFC bataje kuri stade arabwira ati nibyo nimwaje ariko intsinzi yo tugombe tuyibayano bakora amakosa mu bwugarizi bwa Vipers PFC akiri kare cyane bagukosorera umuganda no ku munota wa 20 Mamadou Traoré nk'uko yabigenje kuri match ya Garde Republicaine natsinda igitego cya gatatu afungura amazamu kuri stade Amahoro hano PFC kimwe Vipers ubusa kabisa burangare bukomeye cyane bw'abadefenseur ikipe ya Vipers harimo umuvandimwe bita Kevin da Silva Bati ndetse na Ndahirono ku ruhande rw'ibumoso pira upasanya nabi ikipe ya Pero Papura vava cyane vudukanari Mamero dawacha makapasa kwa Watara igarura muri surface arisanga Mamadou Traoré ahagaze wenyine umupira udapoza hariya mu izamu ikipe ya Pero kimwe Vipers ubusa nibyo PFC ubu ngubu iracyari ku mwanya wa gatatu kuko ekipe ya Gor Mahia isifata umwanya wa mbere izigamye ibitego 5 mu gihe Vipers uko kuri bine yari izigamye avuyeho kimwe izigamye 3 PFC ikaba iri mu mwenda w'ibitego 2 ku mwanya wa gatatu n'amanota 6 kabisa imibare yo nakubwiye ko ndi buyiguhe rwose kuri uyu mugoroba ntuyihereza abadukurikiye Nis tanga pasa neza cyane reka turebe imbere y'izo reka turakira igitego shot kabisa vugira muri comment mu foto wayase vugira muri comment mu foto wayase kabisa terekama neza cyane akakaye ku munota wa 20 w'igice cya mbere EPR iterekama igitego cya mbere